Idemo Nuggetsi! Dobrodošli, ime dakle Miroslav, javljam se iz Pančeva u studiju broj 2 u Lincolnu, Nebraski je Voja. Dobroveče, Vojo. Ćao, pozdrav ljudi. U studiju broj 3 u Beogradu, a potom siguran sam po ovom Jokićevom dresu da je zaista u Beogradu, je Milan, iako ispod njegove glave piše Voja. Da, dobro, tu smo. Da, naš specijalni gost večeras je najpoznatiji Nuggets redditor sa ovih prostora. Vlada na Twitteru je poznatiji kao Cirkus Colorado. Evo, ja sam... Dakle, segment se zove Mystery Player ili tajanstveni igrač. Ja ću vam dati niz tragova da probate da pogodite o kojem aktuelnom košarkašu Denver Nuggetsa se radi. Svako će imati pravo da odgovori, jedan odgovor ćemo samo dobiti na svako pitanje, odgovarat ćete u rotaciji. Mislave, i da li želiš da učestvuješ u igri? Samo sam zbog tog došao. Učestvovaćeš... Alo. Učestvovaćeš u igri kao moderator. Tako da ti ćeš da vodiš računa o tome da se poštuju stroga pravila igre. Ja sam došao samo zbog ove igre, moram da kažem. Morao sam da ga namamim na ovaj način. Nisam prošao u slagalici, pa rekao, tražio sam neki lakši kviz. Ovaj kviz napisao na engleskom, makar za prva dva igrača, nakon trećeg sam shvatio da je emisija na srpskom i da bi trebalo da prevedem. Mystery player, name the current Nuggets player, odnosno kažete ime prvog igrača i daćemo prednost našem gostu Vladi. Ovaj igrač je rođen u Dallasu u državi Teksas. Moramo sad i mi na engleskom da pogađamo ili možemo... Ne morate. Ili možemo na maternjem. Možete na jeziku po izboru. Ja ću odmah da bacim jedu sa celog terena i da kažem Roderick Hampton Jr. Pošto znam da je igrao... To je tačan odgovor! 6 poena za... Pošto se sjećam da je igrao u Teksasu, tamo nekoj, u srednjoj školi da je igrao u Teksasu, pa... Dobro. Koliko poena? 6 poena. 6 poena, ovde sam Voju ostavio za kraj, pošto sam bio ubeđen da će on da pogodi na osnovu ovoga prvog traga, zato sam ga ostavio za kraj, ali Ava i Vlada je došao spreman, naoštren. Držite samo ruke, molim vas, u nivou lica da vidim, da ne googlate dok postavljam pitanja. Idemo na drugog igrača, ovoga puta prvi će da pogađa Milan. Milane, da li si spreman? Nisam, ajde. Majka ovog igrača je iz Sirije. Zik. Zik je netačan odgovor. Drugi pogađa Vlada. Čekaj. Ovaj igrač je tek 10. među Nuggetsima u procentu šuta za 3 poena u trećim četvrtinama sa 19,2%. Sad si mi puno rekao, vrlo kolektivno u trećoj četvrtini imaju procenat 10%. Znači, ovo je odličan u trećoj, to je fora. Da. Kaže da je 10. Ima 9 igrača sa boljim procentom od njega. U trećoj četvrtini, to je divno. U trećoj četvrtini. To je bitno, u trećoj četvrtini. Meni je ovo prvo pitanje me kolja, kak Sirija? A i ja još uvijek razmišljam o Siriji, pa mi ne ide ništa drugo u glavu. U stvari nema smisla da kažem Howard, ali ajde da se držim te linije mladih igrača. Marcus Howard. Marcus Howard je netačan odgovor. I ja sam razmišljao kad si rekao kad je... Ima lik, mogu ti reći, da je kao da je malo iz Sirije. Rasista. Ima logika. Ne, nego kao... Pa ja sam pomislio. Treći trag je za Voju. Vojo. Ovaj igrač je četvrti među Nuggetsima u poenima na 36 minuta sa 18,8. Will Barton. Phil Barton je netačan odgovor. Milane. Ne, Mici je moderator. Šta da mu radim kada nosim? Ako budem znao, ja ću vikat, ne brinite se. Ovaj igrač je drugi u celom timu po ukupnom sirovom plus minusu ove sezone sa 108, plus 108. Izvuče neke statistike.
To je kada se, pazite, kada se sve utakmice saberu koje je igrač odigrao i sabere se na kraju u onoj koloni plus minus koliko je taj igrač doprineo, ovaj igrač je drugi u timu posle, neću da kažem, posle Nikola Jokića. PJ. PJ Dozier Da. je netačan odgovor. Ovo sam vam baš dobro zabiberio. Zabiberio Peti sam. trag za Vladu. Sirija je najveći problem. Vlado. To je bacilo u kosku. Ovaj igrač je rođen u istom gradu kao Lennox Lewis, čuveni bokser. Pa, sad je već sve jasno, ja. Ali ajde, ja ću da kažem Monte Morris zbog ovom četvrtom tragu. Plus minus, valjda ima dobar. Ne znam koliko dobar, jer ne blame na basketball referensu dan noć, ali Samo ajde dan. kažem, samo danju. Lepo si ovo obrazložio, ali Monte Morris nije tačan odgovor. Vojo, za tebe 6. posljednje pitanje, ja sam vam obećao da ne možete dati netačan odgovor na 6. pitanje, tako da je pitanje glasi, njegov otac je sa Jamajkom. Znao sam. Jamal je. Jamal Mare je tačan odgovor. Da, Neko rekao za Jamala odavno u komentarima. Da. Lepo sam vas zavarao sa majkom iz Sirije. Pa gdje će se naći Sirika i Jamajkanac nego u Kanadi. Logično. To nam je to. Idemo još na trećega igrača koji sam spremio za večeras. Čekaj, Vojo, spremi se. Ovo je jedan bod za Voju. Što je kasnije pitanje, što je manje poena. 6-1 za mene. 6-1-0. Da. Imamo, sad podsjetim samo, imamo na Instagram stranicu, tamo kačimo highlightove i ove najave za ove utakmice i anketa, ko će da pobedi, ko ima više poena. Face je to, sad ćemo da čujemo outro od Mislava. Vidimo se. Pozdrav. Pozdrav. Nugget Srbija, YouTube, Facebook, Twitter, zvonce, stisnite, like, share, komentar, MySpace, na blogu, u novinama smo sutra, gledajte nas. To je to.